Phutbol nag-slam jong Donsap Hima. Uba HM Shangpliang ubadang syudap hiar syuki kumu MLA ke Umsawrang constituency ulayo ban penhak perda ya kejing yelek kai football final haka santri ubadai nok pra arjar arpuar hamadan Umsawrang kabahap hapok ke Umsawrang constituency yang kebala penyat dah ke Umsawrang Sports Club and Youth Welfare Organisation ha ke Nongbri Brothers Football Club kalala ban pelim yang ke Light Umsaw Sports Club da arkol iway. Hagani ka jing yelek kai lawan ban sakhi de ki hajar ngot ki pat ba ki balaya risa ban ai ka jing kershan yela ki jong ki kinhon bat ki rang yelek kai. Uba Shangpliang ubalong ru kum kongsan hagani ka sngi ula shim ni ka benta ban sam ni ka khusnam sha ka kinhon ka bajab kata ka Nongbri Brothers ka balayo ru ya ka song pisa ka ba henrup ho hajar tingka bat ka trofi kat ba uba Rudi Shangpliang ubalalong kum sembut kongsan ulah sam ya ka khusnam sha ka kinhon ka bawan baar haringkat ka song pisa ka balai pho hajar tingka haringkat bat ka trofi. Sebenarnya today Umsawrang Sports Club ya kalala kan penom ni sini tournament. Panailat ikut sama dungi bagi mesin benda kan ini rasam dungi kani kai jom kani tournament football kemudian Umsawrang. Lai kulai tim dojo, lai kulai tim kemarin dojo. Yang makilala ban poi kat adu ke final pada pelim lagi bon league team kejingele ke ban poi ke final lagi pok ba September 1 inangi isu ya di tournament di bakam he susu bani ini bat ni kemen ba di kon sama jungi ni ke time kinangyo ya kalat pansim benda kung kini ki tournament di wahe akan ai ki ya kamadan dengan batai ki ya kung kate kelat bata platform pakin pi ya kasap kabaki kidon alade ai kumlei sesisin ya i president baik kinong kikam jaga Umsawrang Sports Club, but yang the Youth Welfare Organization yang da Umsawrang bagi lala ban organize kat kini ke tournament ke bahe kini kita kan boleh sebut. Ya, biar.